Ndabasubije mu izina rya Yesu. I greet you in Jesus' name. Ndabifuriza umugisha w'Imana. I wish you the blessing of God. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. We are going to share the word of God. Umwanya muto. For a short moment. Ni Pastor Ntwarane Anastase mugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. I'm Pastor Ntwarane Anastase. We are going to share the word of God. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus. Ndakwereka abana bawe. I present to you your people. Bagiye kumvira ijambo. Who are going to listen to this word. Basabe umugisha wawe. I pray a blessing for them. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga urukundo rw'Imana. We are going to share the word which talks about the love of God. Urukundo Imana idukunda. The love which God loves us. Kuko urukundo Imana idukunda ntabwo turarwumva neza, ntiturarusobanukirwa neza, isi ntirarusobanukirwa neza. Because we have not yet understood, the world have not yet understood the love which God loves us. Ni nayo mpamvu Yesu yaje ku isi. So that's the reason why Jesus came to the world. Kwari kugira ngo atange igisobanuro cy'urukundo Imana ikunda abari mu isi. He came to the earth to give the meaning of the love that God loves the people in the world. Igihe cyose tudasobanukiwe neza urukundo rw'Imana, the time we have not yet understood the love of God, tuba tutarasobanukirwa Imana neza. We are not yet able to understand God. Iyo dusobanukiwe urukundo rw'Imana, tuba tunasobanukiwe n'Imana. So when we are aware of that love of God, we also know who God is. Kuko Imana ni urukundo. Because God himself is love. Imana ntigira urukundo. God doesn't have love. Ahubwo Imana ni urukundo. But God is love. Rero iyo dusobanukiwe urukundo rw'Imana, tuba dusobanukiwe Imana. So when we understand this love of God, we also understand who God is. Kandi iyo dusobanukiwe urukundo rw'Imana, dusobanukirwa n'imikorere y'Imana. And when we are aware of that godly love, we also understand his deeds. Muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3, according to first epistle of John chapter 3, umurongo wa mbere, from verse 1, aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. It says that see what great love the Father has lavished on us, rwatumye twitwa abana b'Imana, that we should be called children of God. Kandi niko turi. And that is what we are. Nicyo gituma bisi batatumenye kuko batayimenye. The reason the world does not know us is that it didn't know him. Iyo abantu batamenye Imana, ntibamenye urukundo rwayo. When people didn't know God, they cannot also be able to know his love. Kandi nibatamenya urukundo rwayo, ntibazamenya n'abana b'Imana. And when they are not aware of his love, they will not also know the sons of God. Rero urukundo Imana yadukunze ruragaragara. So the love that God has given us is present. Ni urukundo ruboneka. This is a visible love. Yarugaragaje mu gutanga umwana wa Yesu Kristo. He revealed his love for us through giving his only son. Yarugaragaje ku musaraba. He revealed his love to us at the cross. Yarugaragaje mu kuducungura. He revealed this through our resurrection. Rero nta muntu n'umwe ku isi udukunda nk'uko Imana idukunda. So there is no one in the world who loves us like God do. Rero niba ushaka kwakira urukundo rw'Imana, hari ibintu bitatu ugomba kwitaho. So if you want to receive the love of God, there are 3 things that you must take care of. Icyambere ni ukwakira Kristo. First is to receive Jesus Christ. Ahari Kristo hari urukundo rw'Imana. Because where there is Christ, there is also love of God. Icya kabiri ni ukwakira ijambo rye. The second is receiving his word. Icya gatatu ni ukwakira umwuka wera. The third is receiving the Holy Spirit. Tuzabivugaho ku cyiciro cya kabiri cy'iri somo. We will talk about these 3 things in the next session. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Tube mu rukundo rw'Imana. So let us be in the love of God. Nta muntu ugukunda nk'uko Imana igukunda. No one loves you as God does. Nta muntu ugukunda nk'uko Imana igukunda. No one loves you as God loves you. Imana ahe umugisha abana bawe. Father, bless your sons and daughters. Kandi warakoze kudukunda. And thank you for loving us. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen.